الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أهوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسقى أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على التائين أجرا وأسبل على الآسين سترا وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تشبيههم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قبل قيام الساعة سيحدث أشياء ومنها كثرة الفتن ومنها رفع العلم وكثرة الجهل فهذا هو موضوعنا في هذه الخطبة أيها الإخوة المؤمنون رأي مصيبة جلبة تدب بابا يتدى الله سبحانه وتعالى جولين أن الله محمد صلى الله عليه وسلم رأي أن الله صلى الله عليه وسلم بيتي امبيجي بوس ودايدي ɗoyo darngal ngal tawa ko peeji holɓini no jeeya e mum ko ɓe yeeti e wondema fitnaji ɗin ɗuuɗay gereji ɗuuɗa ha tawa goɗɗo wari o anda ko o warani goɗɗo warama o anda ko o warana no jeeya e muɗum ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam yeeti en wondema gandal ngal ƴewtay majjere nden nde ɗuuɗay majjere ɗuuɗay few donc haray naɓa ha tawa fewdo ɗon ka fewndi ɗon hara jama on tigui anda ko honno woni e wuurde e yiyay ɗum نلاقي صلى الله عليه وسلم بماكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج وقيل يا رسول الله ما الحرج قال القتل نلاقي صلى الله عليه وسلم بماكي حديث عبد الله بن مسعود فيلي بماكي دو درنغانغال بالده نو أرد فامن نم بين صلى الله عليه وسلم ماكي دون heɓi duuɓi wulure ko fawi ɓe maaki balɗe hino arde si ɗen balɗe hewti gandal ngal ƴewta majjere nden nde jippoto gereji ɗin ɗuuɗa enen ko honɗum falɗen andintingol e o hutuba ɗo koko ɓe maaki kon gandal ngal ƴewtay majjere nden nde jippo musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓuri hulɓinade ibnu adama nanen fota nde yewtere en juutinta par ce que waɗu toon ko yahu ɗum kono nanen fota en fof taskoɗen ko moni e yewde ɗo ko goɗɗo yo nawnu ha gayna o anda himo nawni o anda ko lekki kinni o jooɗoɗa o inna ñande o ko janngo mi ƴettata lekki ki janngo ma ɗum ngamelo waalo ɗon e makko o inna wala ƴettude lekki ki kono ɗum falɗe wiide majjere hande jippinde hoore yimɓe ɓen wona yimɓe ɓen wawi du'agol correct du'a wallahi sa jonni jama o hande du'a a wi correct yoɓe du'ata ɓe wawata wona salligi woni correct wona julde nden alhamdulillah ɗum ɗon no maitrise par ce que fof no andi kono probléme on konto woni sinde boni on faami o andi an neɗɗo si tawi an oto on ko dogingol ngol tout wawɗa a wawata sansugol pine secours ala probléme naade probléme jano hiɗa wawi an sansino ton huɓɓingol dogina kono tableau on ko windi kon a andata ndiyam lanni a andata nebbal lanni a andata ko honto essuie glace huɓɓinirte a anda pine secours honto woni ƴetelan ko honno oɗo warrata ko honno oɗo soferjo warrata joni ka jama on fewndi ɗon hande wallahi julde nden ayi ay ɗo wimi masa ko handirton non nde majjere ko so nani landale komin hendoto ko walla onta e ɗe yurmi goɗɗo wi oustage mi nam o wi haray dey min tigi mi naniɗe balɗe ɗo usasi ɓe goo no waajo min e goɗɗo min yeddotir ko ɗum ta andirta ko majjuɗo ka goɗɗo fuɗɗima landagol wi min e goɗɗo min yeddotir o ɗafala wimo stop hay so gaynitaki par ce que nande yeddotira a arata landuɗa ko a landu ko a anda kon mais yeddotir joni haray o wilan kanko tigi on e longal hayso jokkodiri ñande o koye on tigi looto min mi innimo koye on tigi salligo tun tigi on sonti lotigi nde wattirare gasi nani majjere sifa ɓeɗon hakkunde men ta ko yetteteɓe ba e diallo e so e bari ɓeɗo wallahi ɓe ga o faami ma taway ɓe
min on ko etc ɗen mise ɗen no ɗuuɗi ha feƴƴiti kono wiɗen waktu toon hannde o yonata fi ka yewten ko honɗum fewndi donc haray nelaɗo sappinoke ɗum neeɓi ɓe maaki zamanu hino arde majjere nden nde ɗuuɗay donc haray gandal ngal ngal ƴewtay few yilti e hadis go nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki ɓe précise ko wonde yewde ɗo konka ɓuri kadi hawnade ɓe maaki yaati alannasi zamanu hino arde e yimɓe ɓen nane moƴƴa nde yewtere nelaɗo maaki la yudra fiha salah jama haray ɓe anda julde sinde boni ko honno ɓe réparirta ɓe anda ko honno salligorte correct on faami wala yudra ma siyam ɓe anda ko wiyete korka wala yudra ma hiya sadaka ɓe anda ko wiyete sadaka ko wola ɗo kon joni sa yi julɗo allah anduɗo maayi koko acci kon ko jonni kon o hettoyta o ɗo julɗo fewta mo wiya fi sabilillah o fuɗɗo mijotagol ko jelde on ka contant ko jelde on ka jifa an konno miɗa marde projet kare e ka anda ɗin projet ji sa gayntuɗo ɗi anda si tawi ɗin a wuuray e majji tawa hino sattani on ɗon marɗo 10 000 € laaɓuɗi posɗi o jeeyi hino sattani mo wiyama fi allah ittugol ɗon 500 non wawta few wawta ko fiyonni puisque iman ala majjere nden no ari waali e makko o gelike almuskila ayuha l ihwatu lmuminun inna aljahla qad tarakama alayna wa sabarna wa tarakna attaalluma alilma alsharci فكلنا يسلي فكلنا يصوم ولكن المشكلة وين أنت لا تعرف إذا حصل لك خطأ في صلاتك كيف تصحح وفي صيامك كيف تصحح لا إذا سمعتم ما يسأل الآن سترون أن الجهل يعني قد انبسط بساطها على الناس والناس صبروا على هذا هذه مشكلة كبيرة دونك هاراي مصيبة جلبة تدبة neɗɗo hino duwa jangude ko wiyete ko le minimum al ilmu shar'i gandal ngal rewirta allah ngal ta ɓeydu ɗon kono andu au moins lahlariw maîtrise lahlariw yaahi maîtrise nde ɗo anda ko honno juulirta ko honno jangirta ko honno horirta ko honno muddirta ko honno zakkirta par ce que ko an won chef de famille ma ɓeygu ma ɗo lando usas kari ko an o landoto ko ɗon taw yawre fuɗɗi a faami ɓeygu ma landi ka goɗɗo wi bon noddiɗa usas kari a faami tawita an anda ko hollirgo ronkere ma l'incapacité bone goono ton wonɓe kadi ƴettude solution wiya kamɓe joni kaka google a faami ɓe setti pay koye no janggi seeɗa fuɗɗo ko woni o ka google a landoto masala google sendindiranama an ko a sunna ma ko a chia ma ko a hammadiya addante tout réponse uji ko addi hawrde o ko muskila yilti ko ɓuri bonde ɗum ɗo fof kadi wiyayɓe ɓen janggay hara mara karama ko iɗen mari joni wiyayɓe janggay hara ɓe mara karama ko hunaka man yataallam fil google walaysa indahu cheikh هذه أيضا مشكلة هذا العلم تلقيناها بالتلقي بالأسانيد هذا العلم أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قندل مكالا سنني بين كاره بي إجازة ande ko himo andi jannuɗom on hino andi jannuɗom on hino andi jannuɗum ha yetti e nela sallallahu alaihi wasallam eɗen mari ɓen non hande hakkude men tawa ɓe no andi karama ko mum ha yetti e nela no winda e kaydi ɓe jonna ko ɗum wiyete ijasa tawi noon an hakkude ma e lahlari nden a ronkude taw na kam fere hun jagol qur'an si moko ba ƴettiɗo juulgol falji falaqi falji lam yakuni ma wiyama ɗo yo noddin tawi ronku ɗum ɗo fof komin seedi ɓe yo noddin tawa o wawa taw few ha goɗɗo goo jonne o noon tawi koye julɓe faalaɓe l'islam faalaɓe teddungal ɗum ɗo ko hunde hulɓininde wallahi musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila moƴƴa mo kala yiltito e hoore muɗum yiltito ɗaɓɓita ko honno jangirta lo minimum fiyo waw rewgol allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلوا رواه الترمذي والحديث صحيح او حديث مدرن تندو ناني موجه no wodno wallahi yewtereji bus ko yewtayno den e masala kono wagi ton ko lannudo kono darniren o hadis o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam be maki nanega o andi nelaɗo makani e hadis ɗa wondema
majjere jippoto hoore yimɓe ɓe gandal ngal ƴawta ngal yaha few a wi'a goɗɗo wi nelaaɗo yeeti men ko honno ngal gandal yahata nelaaɗo maaki inna allaha la yanzi'u l ilma ɓe ɓorata gandal ngal ɓorugo allah ɓorata gandal ngal wippitugol e jiyaɓe ɓe so nani gandal ngal ƴawtay naafi allah aracay ngal ko wiyete ko wippitugol laa kono o pooɗitirta ngal ko warugol karamokoɓe ɓen bi qabdil ulama hatta iza lam yabqa alim hara gando lutta few musidɓe julɓe tedduɓe wata hen ɗaynidira calcule beltiki ɗo hiɗen marɗo karamokoɓe 10 si ɓen ɗon maayi ko honno watte allah dando si ɓen ɗon maayi ɗe marɗo waɓe 15 komi miijiti wiye ɓen ɗon hande ɓe pottike ɓeɗo ɓe wiye duɗal ngal hande lanni ɓeɗo ɗo yo allah addu woɓɓe ko honno watte wa kazalika mayin kay wiɗen to karamokoɓe no ɗon seeɗaɓe si ɓen maayi masala jano ari ko honno watte tawi noon ko enen ɗo woni dartoɓe hippo puuto wiya min komi pullo fuuta min ka ƴiƴan ko l'islam on dogde ton komomi timbo komomi ɓuriya komomi pita komomi dalaba ton fof ala ka mara ceernojo dogitantenoɗo hotantenoɗo haɓɓanteɗo sawdu juuroye ceerno saad mo dalen en ceerno samba momɓe etc ɗon andi ɓe winduɓe defte tawa arabuɓe ɓen hande ronku wawde hay firtugol masalaji ko ɓe winde defte maɓɓe tawi ko en taniraɓe ɓen enen hande sinamo yiɗano jogui téléphone wi no yurno ko honno gmail waɗirte ko honno google ko ɗimpiji tum ɗum ɗon noon mo kala no etti ɓayɓe ko fi aduna aƴata goto no ɓanni deftere fi masala si masala dina hewti ko wigol tum karam koye miɗo landi ɗo min o meɗe yeddotir min noon ka goɗɗo wi taw no yeddotire goɗɗo o pottim safala on faami donc nela sallah sallam ɓe maaki ngal gandal ɗo allah jattirta ngal sina warugol karamokoɓe ɓen après si woni hay karamokojo hay goto lutta on faami ittakhasa nnas ru'usan juhala yimɓe ɓe ndara on sayi ko yimɓe majjuɓe ɓe landoto ɓay on tino waɗi doloki jani fa su'ilu ɓen kadi lande ɓe ama wiide men janga on faami fa aftaw bi gayri ilm ɓe waɗa fatuwaje ɓe wowla piiji ɓe dagina ko allah harmini ɓe harmina ko allah dagini fa dallu wa adallu ɓe majja ɓe majjina o hadis ɗo ko imam tirmisi fillim ndaare moƴƴa kon feƴƴude kon e ɗum ɗo sayna goto a landete masala tawa ɗaami wiide anda inna ɗaye ɓe landikami mi anda ne hersini bon mi sikki tun ɗon waɗe hunde kar nani ka diina allah a faami fijira diina allah kan donc majjere nden nde hippike o jaɓi ɗo kadi o wi a bila janngo mi janngay laa ko ɗon on feƴƴama lanni mo anndi oɗa wirtoytamo ma landitoyta ko nokku goo wattane yila fota musidɓe julɓe ayyuha l ihwatu lmuminun ilamu anna al insana la budda bi an yataallama aqallu shey hatta yabuda allaha ala basira wa yarifa shay'an min hadha ddin walakin anta kullu shay la tarif summa taz'an li hadha aljahal wa tajlis wa la tata'allam إنك ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى ونويني جانغو القرآن ونويني جانغو السنة ونويني جانغو الفو ها أولاندي كهم بون جانغو ها أولاندي كهم بون جانغو يكا سيد ميدن هنا يسو ميدن مكالانو والتا تويا بون من دارا دو من ميجتادي كو هند سيمن غاستا فوتاد دون بيزون ناكي حق برغور تجرتو دفتر يا جانغا ko tawɗa ko hiɗa beson ni ko an ɓuri andude ni ko masala longal woni anda hi yawɗa wiya ustad jannelan ɗo masala longal kono juulirte woni anda yawɗa wiya ɓe janne ko honno juulirte kono hoori etc kono wata wonu an hay hunde e anda ko ɓuri bonde kon noon kadi yondinoɗa e hoore a anda jaɓa wurirgol noon ko ɗum wiɗen joni nawna hino lekki kin ɓe wiya ƴettu wiya non tiiɗi mino darde bila janggom fuɗɗoto faɗɗi janggom fuɗɗo sa mayi noon e nder ɗum waɗa honno ko muskila donc wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe ƴetten janggen mo kala e men ko kañum andi ko honno jangirta ka hombot jangata ko honno yiɗi jangirgol kono janggen internet wana karamokojo few on faami ɗum koko wallitorteno kono janggen nde ajarano arana en taha omoen hiɗen jangude haray ko ɗum ɗo woni ko yamodirɗen hooti o sadaka koɓe yewɗo fimu fiyo nder ɗo ɓuuɓu en yamodirimo kala e meɗen yo wakkilo fi ɗum ɗon ɗe fiyo nder ɗo ɓuuɓu mi torki allah ono wonɓe ɗo ɓen fof allah yo mbuuɗi mon tawi e nder muɗum allah wata on yaltuɗo yejjitoyo
sabu ɗum ko malal ni o gelike donc haray ko watti ɗon kadi mawɓe men mokobaɓe fota no feƴƴini makiteɓe alhaji lamarana pita min ko heccitanki min wayri yewtude ko wownoɓe naɓgol yimɓe hajju vraiment maɓe wakkiliɓe ɓe woni no saygo maire on pita ɗon kono haray ɓe hawri e ladial hande sénégal haray miɗen toraniɓe du'a wa kazalika woɓɓe kadi hollitiɗo kadi fatunde haray sen gayni e wattay e junggo maɓɓen ɗo inchallahu taala ɓe du'ano en haray toɓɓum sakkitorum kum haray hiɗen inna yo jama on muñño fi o hajju hikka satti moƴƴa sattendiji buyi waɗi ton kesa soit ka winditagol ka sitiji e ñamanaɓe mbuɗi ronko hettude e ko wiya kadi yo windite ɗo kesum e prix ji sattuɗi ɗum ɗo fof haray sattendeji buyino ton hina ɗum adde yewtugol kono ɗum kadi ko wiyeten jama on ko yo muñño weltiniren jama on andingol wonde kala windiɗo ya haali Allah winday on tigui yahi par ce que na enen addi sattende en torki Allah subahana taala yo Allah huuro en ko yiɗi o yarli en torki Allah subahana taala yo Allah newnan en fi o climatiseur laato ka juulirde ɗoɗe ndi ngulendi ɗo yo Allah wattan en ndi ɓuuɓendi en torki Allah kala ɓe adiɓe wadde mbuuɗi e ɗum ɗo yo Allah waɗuɓe mina sabiqinal awwalin yo Allah subahana taala naaduɓe aljanna kamɓe e ɓeygureji maɓɓe bila hisabin walla iqab yo Allah subahana taala pottinan en nde majjere wonde hakkude meɗen yo Allah hokku en ɓerɗe heɓayɗe courage janngugol yo Allah hokku en tan heɓen yahugol fiino o janna en kadi wawen kadi en torki Allah en fatki Allah wata e majjere Allah wata ɓiɓɓe men maayo e majjere Allah wata ɓeygureji meɗen maayo e majjere en torki Allah en fatki Allah Allah huuro en kala ko yiɗo yarli karam koɓe men feƴƴunoɓe ɓe yo Allah subahana taala yurmeɓe yaafo yo Allah naaduɗen en foppo aljanna yo Allah dandu en ko wiyete ngule e sattede e lette yo Allah dandu en ayibe e